tuntruma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu malsomna hall ti Kenya rama Elijah Chanchin ani multipurpose hall sakle turati hi Kenya rama no pangbengong te zirna 7-day Adventist boarding school tan malsomna na satak len tura beisei ani a I tholom manga sak he hall hi mi te tan malsomna ani chaumek ti hi mu thei ani nathok enkol tu foreman chuan heting ang project amu ngai lo thu asoya thlathum na an tho chungin in hliam le chet sualna omlovin na an kalpui theya na thona bungrua le in sakna bungrua bo thlau emopo a omlo na thola ya rui boi po an omlo foreman chuan pathian kai hruaina an dona wangin abula tanga atop thlengin na tluang takin an thok thei ni in asoya he school hi kisi khopui om Adventist School for the Deaf Kenya khopui Nairobi khothlang lam melza sumriat panga KM zathum vel hla om ani a he school hian quarter khatna sangni somni pathum kuma quarterly mission project offering ti ya hriathin cholni voi som pathum na tholom alo dong to a chu tholom ming chuan multipurpose hall tun lai deuh tak chachum in le dining hall omkop sakna na man ani to a atira phei chuan nopang de khan pona cho anei thina anei Rawngbawlna mun po phua chop mai ani awangin cho po an chum sual pha fo ani mi pale mei chi omna tur dormitory po sak ani a he sikula hian zirlai somsari le pathum mei chia somli pathum le mi pa somni pakwa an oma zirlai te chu kumli atanga kumsom priat inkar an nilom foreman Elijah enkolna hnuaya sangni somni pali kumtop lam khan chochum in le dining hall saktan ani a ani hi kumsom thum paruka upani in 7-day Adventist ani Elijah chuan tuktin na thok tura local mi somthum atanga somli te chu na an tho ma in atong trai pui thina na thok tura an chhor tol chung mi tamjok te hi Adventist anilo kan pa du tak ti in atong traya tuktina na kan tho na hian min ompuyang che chakna min pela hrisel na min pe bokla na kan tho chungin min veng himang che ti in atong trai ne te chu pathian in a chang ni in a soi in sak ani hian in chunga tang te in an tla sual pal thina a then te chu anin sakna bungrua chunga te an tla a ma se chu tiang chu heta hian a thleng ve lo ate Elijah chuan in sakna hmuna bungrua te chu rugru in an ru thina in sak ani line cement te abawa rot te an ruwa rangwa te po zana te chhun ena po an ru bo thin chu tiang thil chu heta hian a thleng ve lo ti in asoi ani sumchung changa harsatna om thina achangin construction company ten poisa ahun taka an pe chuak mai lova chunga wangte chuan in sakna bungrua an lei theilo chang le na thok tu te hlo an pek theilo chang om thin ma se he sikula ero chuan ahun taka poisa an dong thin ani na thok tu te chu an hlim thin hle ni in alanga mundanga na thok te ne na khai khin chuan an hlo an dong thani in Elijah chuan asoi tin na thok tu te chuan sabat nia an chol chu an ril rem zong tak alo ni bok na thona mundanga chuan karpum tluanin an thok thin tuk tin in hlo du te chu sikula aronin lan thina Elijah chuan adu alo thlang thin ani na an thoma sakber ni chuan in hlo na tur zong rui chung local an om nuala rui chung chuan kan roi theilo cheu ti in a hril hloma chu tiang mi te chu atu ka chuan an local le a ma se harfim ka kin an local to ani Elijah hriat lovin na thok tu te chu an ma ni le an ma ni rui lo turin anin fui ve hloma tu berin emo na tho zo a zu in a soi chuan midangin chu tiang ngai to su heta hian rui chunga na tho phal anilo ti in an lo khapa cholkar khat chu aliama na thok tu te chuan rui lo hai lovin na an thok ti Elijah chuan a hria a in hlo na tur an du miau wangani an nuwa chuan pakhatin zuin lo turin ke in sum tranga ma se a har ngang mai ti in Elijah chu a hrila Elijah hian na thoka aroi tam takte hian zuin le to lo turin thuti tluk na an siam a be se ani
Eliza chuan na thona mun hu hanga wang po in na thokte chuan zuin to lo tura thuti tluk na siam turin kan tong try ani atia in sakna atho awang te mitam taktan mal somna ani awang tele ani le zel dona wangin Eliza chu alim hle ani Eliza chuan sikul tan le veng chung ta na ngong ro pui tak ane ani ti in asoyani kumsang ni somni pathuma nangma ang boka thilphal koshan member te awangin tunchol ni Rawngbawlna Chanchin nei thei turin kongmin honsak ani sum I tho awangin na kan thoka Mota Adventist School for Deaf Children tan chau Krista mangai na kan puang chuak lo cho chum in le dining hall sa a in hlo te point Krista mangai na an riat pha ani tun quarter ta na project dang le chu Kenya rama sikul pakhat sakna tur tranpuina tur ani a tun quarter tholom hi Nairobi khopuya Merisho Advent Community Nursery School project tranpuina tur ani dona July 10 classroom thar an nei theidon ani he project ta na ipe ka wangin kan lo me khati zong kha tun truma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak thei chu ani